Suverenost i samosvjesnost. Baš me obuzela briga kako da ostanem samo suverena i samostalna, pa brzo donesoh odluku da umjesto brige krenem u akciju. Godina 2022. April. Za početak stadoh na noge junačke. Izbrojih do 80, utvrdih da sam stabilna, volan u ruke i kod automehaničara. A kako to obično biva, kad uđeš u debelu ladovinu godina, počinju provjere kako se kotiraš. Prvo u džepu, pa u vezi onoga, da li si kao ok u glavi. I tada posao kreće uvodnički. Ali ono trojstvo koje koristi mozak daje mi za pravo da suverenišem, samosvjesno, samostalno. Sin mi je rekao da sam razmažena i jesam. Mislila sam da mi to pravo pripada. Još mi je rekao da pišem šta mi pada na pamet. Tačno, to ću da zapišem, baš sad. Dobar dan, Mr. Steven. Evo ja, Kati, znate telefonski razgovor u vezi popravke mog auta? O da, yes, Mrs. Neskovik. Odmjeri me gospodin, mister od oko 130 kg. Ali odmjerila i ja njega, za svaki slučaj, a odmjerila sam i one mehaničare u radionici koji će obavljati posao. Nastavlja moje suverenisanje. Znate, na kompjuteru sam vidjela cijene da znam da odlučim šta da zamijenim, a i ovo auto vozi i moj sin, pa znate da je sigurnije. Mehaničar više ne provjerava jesam li stabilna, suverena, ili je moj sin vladar moje suverenosti. A da prekinem šutnju, rekoh, da bi moj sin znao šta je zamijenjeno, molim vas zabilježite ili napravite račun. Malko stanem onako diplomatski, da razmislim da li ga prepaduh, pa brže bolje dodam. Znate, gospodine Steven, baš imam povjerenje da ćete vi utvrditi šta treba popraviti, a šta zamijeniti. Da, sigurno, sad uozbiljeni gospodin od 130 kg, sa repićem sjede kose uvezane u pletenicu. Stevenove plave oči govore da nije pravi Kanađani, da je ili potomak nekih avanturista ili je pobjegao od nekud glavom bez obzira kao i ja. No razumjeli smo, on će srediti auto, a ja suverena i samo suverena, makar dok ne saznam iznos dolara koje ću da izujem. Osjeti se jaka kao država, ali ipak svom sinu Nikoli poslah račun da provjeri znanje mog trojstva koje po najnovijim takmičenjima nekih naučnika, a i ovih drugih ljudi, koristi mozak samo kao pomoćni aparat. Srećom još uvijek nije neki biološki. No ode ja daleko. Smisli bolje od suverenosti je da siliram mojih 80 pa da krenem od početka. Baš mi nešto toplo oko srca, krećem od svoje 7, a da se ne prepadnem, ne zbunim od 7. godine života. Prvo ozbiljno zaposlenje, davna 1950. Čuvanje gusaka, pataka, pa odrastanjem gradacija, napredovanje, čuvanje ovaca, svinja, krava. O Bože, bilo pa prošlo, ali ponovilo se, volim životinje. To je tek super. 8 godina u to vrijeme velikog školovanja, ali moje trojstvo počelo da se prepire, pa odlučilo da ne kopa nego da se školuje. A hvala ti, dragi Bože, što si se smilovao pa mi oprostio što sam se školovala. Pa od advokata, pravnog zastupnika, postadoh veliki radnik. Baš se divno osjećam u ovom teretu od života. Opet zalutah, ili moj mozak ima zablude ili trojstvo koje se njime služi, nije usklađeno. Uvjeravam sebe u to, samo neke mile i nemile uspomene da je sa mnom sve u redu. Idem da malo pogledam vijesti. Volim YouTube, da listam onako laički, tako se nekako svemoćno osjećam, samosvjesno, samouvjereno.
Naravno čitam prvo naslove. Šta je tema, a ono sve svaki dan. Naslovi, šok, šokovi, užas, sramota, ludnica, bizarno, a i još gore. Brzo prelijećem očima preko naslova i biram temu po likovima gostiju ili važnih informacija. Svi žude za lajkovima, a pošto ja ne žudim, ovim putem lajkujem današnji dan i život. Na kraju ove moje naivne priče tek usput da napomenem. A evo o čemu se važnom ili nevažnom radi. Danas sam išla u kupovinu, namirnica za ishranu. Da se kao čovjek usrećim, pomogla sam Pijetru, 100-godišnjaku Sicilijancu, da krene sa mnom u kupovinu. Maska na licu starog gospodina, kolica za kupovinu u velikim trgovinama pomažu Pijetru da korača. Pijetro sretan, a ja još sretnija, jer sam konačno u milimetar precizno izmjerila kolika je sreća. Znala sam i ranije da se sreća ne mjeri na vagi, ali kad sam vidjela koliko su se povećali oči 100-godišnjeg Pijetra, zasigurno znam šta je sreća, koračanje. Večer, april 2022. U pravu je moj sin Nikola, jesam razmažena, ali sad vidim da je sreća sve ono što male oči vide, male uši čuju, a istinska ljubav uobliči. Koraci. Smirujem dan. Moj komšija Pijetro spava od umora ili od sreće što ga je dan vidio, ili što su svi zaustavili auto da gospodin Pijetro pređe preko ceste i prenese svojih 100 godina. Ili što sam mu pomogla da osjeti šta je pojam dobrog života, ili što sumira proživljeno ono u letu, u žurbi za ono što bolje i što više. Opet se prepado. Zaista odluči da siliram 80 i pređem crtu koja će me odvesti u djetinjstvo, da počnem ispočetka, makar u mislima. Usput mi pala na pamet istinita priča. Siromah nije imao novac za kartu u vozu, da bi se vratio kući. Sjedne u voz bez karte i od straha da ga kondukter ne izbaci u mrak stalno je ponavljao: šta će bit, bit će. Došao kondukter: karte molim. Siromah ubrza: šta će bit, bit će, šta će bit, bit će. Putnici se javiše, brane čovjeka: pusti ga, vidiš da je lud. Došao čovjek kući i pita: Bože pomozi, pa mi reci jesam li lud ili sam došao kući. Pogleda u nebo da provjeri. Hvala ti Bože. Sretan zaključi: ipak nisam lud, pa doda: pametnom dovoljno, kod kuće sam. A ono o mom autu. Mr. Steven popravio auto, napravio račun, ugradio nove dijelove. Ja zadovoljna, odlučila da vjerujem. Šta će bit, bit će, šta će bit, bit će. Neću od života da se štedi.